Suarlo kisung ki boy puthak APHLC Women Wing satumpen kachisong. Chimin me pin pen team Tiger tum kisung ki phuara tumaphan kirap down. VinceDigitalMedia.com along Karbi Anglong live pen kahumri down. Karbi Anglong live adaba berta long peneli sami beauty bepi pine bertang ton pen arjuponitha. Prenipai sirke parni di phurong sopi post office athengno along APHLC Women Wing satumpen Karbi Anglong Suarlo atumaphan kachinek kaholo lapen Suarlo atumaphan amana peng kachujor thapa puthak kachesong. Sonsi nonapor Karbi Anglong alo Suarlo atum akijogwan kavia sonsi nang dotangno. Kachulang rem pencenglok apran karmut dapu sonsi kidam tang ciklojoni aprang tomon langno nang japlo. Lason chot kali pinang an Suarlo atum ke mithang anong kachijor mate od langno asai ki klema phai jumput khangjang. Lasila hai asai prabjin pen ing tonangji lapen adai ki dotuma phan sodak pen ing sai nangji pusi APHLC Women Wing satumpen chesong pondong. Ho nilitum chingrum lo asisi do anta chingrum lo PS do anta chingrum lo pini ka chisong nang kok ajoy neke hijim me ing ring me thrak me saur ang lo lan ke thi hek pen ke thanji adim abangke lalo no namat la viral videos kachi upload ham that akar bp la pen akeng sang bo atum kacha upload la tumaphan under section 67 lapen 67A of IT Act 2000 la viral videos kacha upload ham kacha upload tan da tumaphan immediate action and serak nangji biapot bulotang te pinike anut ka prek chiplang lo binap ke kumada hem arlu supone nasi immediate no namat aki hai sartuliram ronghang alangli mithang ka chipu DCSP osita nirideng sido puapot alangli labang so press meet ke lang pen lahayan news ke lang pen alangli sitami ahoklo ni det ni longri ingbo det po sa urtur po hemprek long le det po aki hai sartuliram ronghang sitam News report Karbi Anglong live. Munirakai ke vile kavilote rengun e mate chetheta kavilo sonsi tumi inut sumbirong pipia bang pita kiso det penajok via vidersi bongpli team Tiger NGO tum VP dunlo mate rabdunlo lapen pini le thota bang hini bang pho tumaphan VGP dun pen rabdun thulo sonsi patumi le thota Dipu Medical College along banghinia bangphu VK long le pen ke matha ki sunga porhut team Tiger NGO tumaphan birta policy alang itum at team pen humri dam thusi kisodet abang pho tumaphan V bongni pidam thulo suajok kisodet hemtun adonara patum pen team Tiger NGO abitung tumaphan aninga klong pen akiro pajer pon thulo chethanda me team Tiger NGO tum chimit me pin pen tumi hedjong ta V bongpri pidunlo lapen pini le thota bongni V ke pia tuma phanta medical college long V pidam thulo sojo Karbi Anglong ratum aning kang sam team Tiger NGO tuma phan nang bat bom sonsi thekpon thulong lo lasi kiwang jilang apor hur ansatami alang litum ansusik kirap thek bom je phan sitami alang litum hanta ning thelo lapen ako kirap bom pota churupar piglo pini abangke banghini atum phan rablo nili korti lapen inut akaprega bangke amen sarson ronghang alangli tum banghini phan bi pilo and what blood okay group A positive. So in this hour of need they made us very comfortable and very easy for us to think that because humanity is what we always have to think. The word humanity and the practice of humanity have been murdered by we all of us from a certain aspects, if we are going to say. Therefore, Team Tiger's main ambition is to unearth and recultivate back the meaning of humanity. So for that,
members of Team Tiger NGO came here and donated bloods not only for the 2 patients but also for more patients who need bloods here at the Medical College. So for that, we are very thankful to them, and in times to come, let us cooperate and hope these Team Tiger members will cooperate with us forever. And giving blood means giving life. That is what we need. So this is the guardian and the parents of Sarson Ronghang and Sikari Bay are very happy with them, and to you all the media persons as well. So we must come together always. News report, Karbi Anglong live. Lamarjang la pen lun kilun ning ke hang tumaphan Karbi Anglong live pen isi birta ke me nangwan pilo. Bangso birta ke me lake ilitum akapregalong ridam de pin pen me thangalong riar lo along amat sitame Vince digital media mate thi hek pen VDM along lun kilun la pen Lamarjang kason sephan mesen studio dotanglo. Nangli lun kilun ning hang ma mate nangli Karbi Lamarjang kason se ning hang ma jongsi nangli ning hang protang te ilitum me thang bong along sitame non ke mesen studio dotang lo nangli jongsi lun tame Lamarjang tame kason se ji ning hang protang te joy ke pen mate me thalong rialo dongkamukam long supi adung het Ghilani Holy Child Home Academy School along si vincerecord.com studio sai hendolo la penang itum joy ke pen labang so studio long prek jama var sai sitame long ponji tang tenang itum aphan nangke wan pia birta Karbi Anglong live pen Vince digital media studio long kupi pia var sai si ke doma puthak nil tuma phirang ke pen ka humni da malam thele ang ton pen arjupona Ijir 7,500 only la pen per hour system ado anything hang to many te la pen party system do per hour bank 650 rupees only la pen party for 5,500 only la ke ane si book de lo la se ning han dir project cabling da ning hang lo sto only mixing and mastering ado bang la ke jertin ka pek 2,500 only la la acha tesemen nang le bang so assign on kiteng pon mi piglo eto makhaya pang si ka prang do nang theglo kasi nang le bang so assign kiteng pon putha tesemen nang le akimang no ne ani sini la sama sai claim ji bang so putha la bang so journey putha nang thanji ma sap so music journey music journey ke la daily from the music ni hang pe since 2011 music claim bom bang inspiration dola dola asubta mane met hang ta rap music ni hang pe asubta ama claim bom music video ni wala lo ni lu na du ta me Spotify long kon ji asi music video ta me sen piton pi ni wala iklo asi la lo hit special mas di ta me thang studio do ton te bang dong phot po tang te ilitung Vince digital media studio along sound quality puthak la pen Vince record studio arlo along bangko anatum si sayamo do antame ki claim ki dam ponma inut pen inut Karbi Anglong live phan nangki pachini dum thwalam the tame puthot ilitum ajupon thusine sound engineer lo sound producer sanali frank la nela puson ke charlie dam doma only got is charlie acha tangde ko sonlo non la dak bang ke sound quality ka duka ve puthak sound quality bang ni tong upgrade nang lang sab so dolang bo fit pu samay jitu non la starting phat mang ni litum set atlo asimu next bang itum monom upgrade non nang litum jong si recording asai phan booking jining hang pulo tangte mate nang litum kinang sot alam kachini japan joy ke pen website www.vincerecord.com asio live in Qatar contact number 6026509002 lapen WhatsApp number 1234529807 along humri dam te nang litum ang ton penalam thei tame long ponik pon dong kamukam pen wiki be Karbi Anglong live Angtong Musical Society tumpen Karbi Film Artist mate KFA tum chelang pet pen Karbi Anglong Idol Season 4 Grand Finale kedamtang preachikloni phai crate rock arni di phukla balong pedoponlo lasanong e bangke preachikloni phai inkorai siarni Karbi Anglong di phorong supi langkung habe Memorial Town Hall along pajerpon popusi idol me phu mongol rong pi pen chunbang prosen phangchu phirangkya mai pen thanpon Kidamtang preachikloni phai creaser keparni ada por phai ser kepa por pen
Karbi Anglong idol me phu Mongol rong pi pen chunbang % phang chua tum pen phirang kya mai ni si Karbi Anglong idol season 4 grand finale surihni ra inkora plian long e ki pa jer jam me long alohia man pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Philiram Langhang MP Amar Singh Tiso MLA Bidya Singing Leng Lapen Karbi Anglong Thomas Council EM Surjorong Phar Chitong Dunji Lapen an parta Karbi Anglong idol season 1 2 Lapen 3 long ki hai long e ki long atum anta bangsorni nang Chitongji Lasila Sorni Karbi Anglong arara tum sitame apor nang chipidon thapusi idol me phu Mongol rong pi pen chunbang % phangchu phirangkya me pen than pachini pong Uthot nili secretary hoi pen Karbi Anglong arara phan ke pil kang tung lalo ke wangji chiti pre chiklo inkoresiar ni langkung habe memorial town hall along Karbi Anglong season 4 grand finale prize distribution mate nong eka pajir amai long kadok weta wang pen alira long nang pidun pen abang so sayang den kapachun pamiji phan nirutum angtong musical society ahin pen chuning ri eglo non ke bangji October cheklo 21 anisi langkung habe along 4 pm sinil tom halabangsa competition nong e pajir lo prize distribution ceremony labangsa program ang nito pa po sinitom chisiglo lasi labangso program lo mate prize distribution ceremony long niltom aluhisar po jangke nil ilitum ka ching honai ilitum asem sir Dr. Tuliram Roham hasin niltom aluhisar po phan jangilo lapente aku adun thunil tu ilitung ka chinghon MP sir Omar Singh Tiso alang lipantal tu chupai Di Phupen Govind Tiso Karbi Anglong live Japra lang so chariali along jirpo chingrum atuma hin pen sitame charchim prisegalong adai ka vipin pen bang prikebrai sia Karbi atuma phan bang thek thia tum apran karmut lap aputhak ningduk chipaklang dunsi milur kaipon pen karitang atuma phan kachikimodun Pureni phai kre troxiani gangsam por phai plia por malom Japra lang so chariali along jirpo chingrum atuma hin pen sitame charchim prisegalong adai vipin pen bang prikebrai si Karbi atuma phan bang thek thia tum apran karmut lap aputhak ningduk chipaklang dunsi milur kaipong pen karitang atuma phan chikimodun Bangso chikimo sai deng pon pe aprang jirpo chingrum along chunbang binutimong hin pensi mechari ponsi bangso chikimo sai pangchen pon thulung adun thu jirpo chingrum along claim rapet jirpo tumpen milur kai pangchen pon lason si kadoka ve japra lang suara tum sitame chikimo sai long chitong dunsi RDP dun pen milur kai ponsi chikimo dunlo bukajan penanan terang Karbi Anglong live Tangti pinya daba birta ngila pansi kang ton puniklo kardong